ta evia nekuthia nayo na kuukwiyo no kuo metho atambwani nieli ni mbenzi. Karibu sana Musesi ya Mutongo TV kilinguni cha mbenzi. Nyembite stage vezi ile lumeita ngwangwa ya gibandi bembita pita ni mutuse na ni wa maunda. Kilingu kecha mbenzi githa kiogete kondo waku nikenda wekwati ebuso ya kwekwati ya mbenzi kanda sitela mutani yenguma mwitana ni baby kana abebo waku na indo regeto ligambeni wa date ya mvenyani wa mombe oi tone vegusu ata Leta wa Joshua wa Festus numete ngalikosia makueni na nogete mbenzi komanda wakwa komanda mundu tetona kwikalanya in future mundu to nenga nenda ya respect na kila kindu kithia nikisio na ni kwacha nengukwata. Nita wa Sandra ukite kumbenzi komanda mpoa na ni Silia Nongukwata. Morning too. Okay, nita wa Joshua wa Festus numete makueni nakuita wata. Nita wa Sandra numite wa Masako. Hey, na Sandra, wita wa Sandra? Hey, very sweet name. Thank you. Na kwa Masako kitakwe kata? Masako niko musie anoko Snither School. Na kwa jako ya nita wa Joshua nyendisoma nyende na amini skulu nimesomea University of KCA back 2022 nimemaliza, so now I'm working class nafanya kazi Sandra nyendikoni na wambendesya that's why na kuete bano we comfortable with the bano. Ni comfortable. Na you Sandra usome hapa? Usome ya Machakos University. Machakos University. We which year? Ni second year. Sandra ukite chao? Nika soft engineering. Na kwa nisomete mondo ma lawyer. Saa hii nafanya kwa ofisi ya Nairobi. Na ilikuwa imefika efikete vinda. Okay, they are now even no nende go start my own family kana kwethia na family na ndo ese mondo imanda kibetika no enda kwambesya family chowese ndo amba kwikala nyomba kibeti wakwata so chomba ka uma lo mande na yuna kwa ntumali lena no mala na kuona na kuona nende gwani wena na kwete bana muthenani wa monde. Sandra unaweza kuna date? Ndio date ni single. We single? Na no manda mondo wako date. Na you Sandra uleto date niki? Ndio akwata mondo potential. Ndio akwata mondo potential. Have you ever been in a relationship there before? Then ni chao cheke kiene kana wacha na mondo sine kana wethe yuna kwa maybe there tuta kama tuta date ni kana wethe ndineka ke usueki yo chao wesi ando aiki kuni mathelile yo ando mela matialite yo ni makucheza na ndithela no date mondo we committed lakini mondo so unapata akona watu wengi nukuditu na yungu kulia newe wambea no manda mundu wako date that is now uko soko but no kwenda kuma soko yuko kuma soko atethia wina that mentality ya kwasha now o meala matialite ni makucheza ti mentality like naku yai au meakiku wamebaki kidogo so they are there but ni kidogo yuko iso kwato umwe difficult. Na we personally ni with na ni we kala guko na no we so kwata mundu wa character la wendete. Na yusu ne mwatianie. Yusu ne twatianie. Mwa dated like for how long? 3 months.
3 months. And then mwatianite ta duration yana ta time. Ujuni na 1 year. Na kindu kimwe ni sina madem with them obviously uta approachiwa na watu wengi differently. Obviously my boys they will be, because no know say personally you are so beautiful. In fact even you are so beautiful before my eyes, that's why na kuita bano. So kindu kimwe ni si madem approach wa ni different people's men's. So okay there kila mundu no kwenda kwithila naku. So we experience it ata kana nondo nene simone moka na ni matry ko kwa approach ya ni chao chuke na atumie kana ni chao ketuma we there we so choosy kana choose ya mundu la okay utono atarajia kukwata mundu wili ata according to your opinion. Wese masia hii ndo nganda mundu settle. Nduka settle less than bala umete. Ukambosisi yu ketha si makuma kite numba ya mavia. Ndukathi kwa mundu akite ya mavali. That is what kiuni choni tavasia. Lakini ti lazima you according ngokolia si onacho utwawe ne mundu maybe omte atena wea, lakini with the time azoko kwata wea na kwata maisha mai pick up. Yo thika la maisha. Yo thika la maisha ala kwenda. But ti mundu broke. Na isandra ngokolia utono na mundu block ata anote block na mo inamba kwekalanya for the duration of time. No say okay mundu no akuonethia kana kendo akuonethia tita wina besa no ndo no kukwenda athe ndo mana in future ethe amukesa kwikala kana in future mundu cho withe awiane na wia wathela. So mundu no ndo no kukwenda na no kwenda mana kana ngepeti lo kwenda ni cha karakitela woto na kwenda tu akuonethia ndena besa ni kana sisie in future akesoko sawea utona ko behave ata ila wina ake. So you negwa wambe andwenda mondo block na ndwenda mondo ithe awenda ithe akwenu mumete nyombani thevia wenda withie ko maybe market na block. I think that is what you are trying to mean. Na itipo na ukolia na you with that mentality kana you wena this ilia you utono manata mundu no maisha ala wikala na ndo date na ke wa mana yunye for example takwa ndiko kwenda na nako ete bano ndo ne kukwenda you tono manata maisha ala ni kala kana ndo nilie ne block kana die block ata na njai kala na ku wa mana ndo nilie you ndo mana ndo wambi date mondo with time it take how long before mande mondo suwe na mbesa kana ndena mbesa ndo for example ndo asia with awiani you ndo mbiando ina buya na when you wake up wamuka kwacha wimbia wendete buyani na waambie ndo ina buya like waambie date mondo ni with open ndiko na waambie date mondo hata na wimutabyo ubungo na ingo kolia mundu cho withe awiani we andwe yandikite maybe wikite kwandikwa inyata kwanja ko ya ko mama ndo malo na sinimeajiriwa na no ebike bando maybe we okaite problem kana ngonga mwawiani na ukithe mostly na kana for example ni kwenda loss yake ndo yani no ukithe maybe ila ngokwenda be mosalo lo na utabisene akwa ya lakini with the time uyuko ukithe amosalo sino watileka nenda inakwwa maybe nusu nekana maybe kila maybe thane kendo chaite cho yani na todo commando differently ukithe maybe musalo langu bawa due to that kila kithe maybe chapene yeta kendo chaite na sindo sia muthembosio ukithe ane we not lo na yo yugo to na kwithe wiliata iwe nyenja ku yayo ngambio date mundo wali leather open ukamwe nyeni dhawiani na niba wa musala wanuna unu walilea mundu like ndo alilokenga mundu na wayumbika wavuta mundu personally no settle it up no kasya maybe ndwambia ne wa date ya yumbika wavu you know settle it no kamwa we personally uyukela we kiwe maybe na you are ex ola we nake yumbika wavu chune cholete na okamwa we personally nao kukwata mundu lo tona kwikala na kundo kwenda ina hilie ndakwe ninawania ko you we ready we kilo kwenda wenda kukwata mundu lo kwenda okay na Sandra if I may ask we ta mundu kila mundu ya qualification ila si yake otona kwenda kila mundu ya qualification na you can unaweza kula hii chakula ni yetu tukule tuongeze ingine because I love you
Sasa Sandra ngokulia ye. For example tamondo. Nyeta kwa tamondo. Kuka kwa gubano kana kukuona ina maanisha na kuona wiweka. Nene komanite na kaingi nanga komana na ando inge meke bathukanyo. Lakini komanite na mu pevela na that unique kana be qualification ilando na kwenda kwa mondo as a man. Be qualification ilando na kuosia isanga kwendea. Okay, pena daisy msemo wa siai birds of the same feathers flies together. So pena that force of attraction yenye naweza yani kila kidhini wakwa kindu cha pena ya kukomana naku tia niwe mundu mukana akomana naku iweka. Even those you are so beautiful lakini still kuna mademu wengine beautiful nini lakini pena kindu kila ni noni unique dhini waku. That's why sasa nimekuleta hapa na that's why nimetaka tukue pamoja even in the future. Okay, you Sandra, if I may ask, according to you personally, as Sandra sasa, you and chao kiloto na kwenda pala be mundu umene kana wasi uno ne wa qualify kwa my future husband. You nenda mundu hardworking. Hardworking, mundu handsome. Wese masisia ndo windo wa mundu sula numo windo etawia o mundu ansa mundu adwaki ti mundu broke nyemo mama kandi so date mundu broke na Sandra according to nini isu awetai pe kama ndo na kwithia ndia pia kana ni zo setene reko ko ni sawa. Okay, I'm happy, thank you for that. Na Sandra ngokulia okay na kwata mundu ndizi kana no wende ona wango tavye maybe kila ndo na kosisha kwa dem ni kana with ona kwa ninegwa ni interested na dem osu. Okay, Sandra kendo kemo even though kumelana ko even though ndikwese muno na that's why nimekuleta hapa ni kana with no atama nanga na monangango. Sandra nyeta mondo pe qualification kana pe kendo kila ndo no sisi kwaku. Okay, there now I'm interested to cho ndine waku. Kendo kemwe nesi onangai personally akoma nasi andweli mo share something common. If I may tell you, or if for example ona wasisia maybe kuma mosikwenzi valosi yaitwe wasisia family wasisia mundu ekaleta maybe tasha na moka na like 1 year wakaka pale mpaka wakawaza you uka kwithia bekendo maybe your mom na daddy more share common nondo keka ba ikendo more share common where they can't be together kabisa mpaka kwithia mwe so with that where they are andweli meilanetie for so many years no give them mekalite so without any problem so with there is something they share common na nyana tata kuosisha you in fact you are so beautiful before my eyes na niwe sinya kindu kemwe nasia even though there ana mentality ya kamba wiwa ama yasia witwa ke betindu kasisia sura lakini twa sisia chao sisia tabia Sandra according to me nyenenda opposite namo niki nondo for example no nasie nesisi kebeti tabia na ndikata nesisi tabia lakini dikasise sura lakini njata mundu njambotwa mundu kethia njumala nake kana kethia negwa nthoni ndembete nake kebeti no kimekopi kana no maliche cha sense tabia lakini ndo maliche cha sense sura. Sandra ndina changa ubo lokamene ndiza kuomena maybe if we may be together lakini kebeti no kikale kulingana nondo wokwenda Sandra ngokulia hii nondo ninese maybe during this duration ya o manda mondo muto no date ninese maybe no akwaite maudhuthio kuma kwa ndo ingi na maka utavya siendo mbingi makwe anyane kalao kana chao weyuta mundu no wende kana ni wenda ni with that mentality ya kwasia hii nyenenda kwekala Tanganya kana we wenda kwekala Taku. Now you watonda kwenda maybe ombe nyenenda kwekala Tanganya ndo mekala kana ta maybe best wako fulani ndo mekala kana we wenda maybe ile atikethemwe kana ile atikwethemwe kana wenda tikale Taito. We say on a school ni we ya wai
ndutha mutiani tikila kindutha osaka idea kamwe kwa uu kangi kwa uu wijo na ndwikala ndwali lo copy yunye nikala atakwa ndi copy ya andu so we yona tethe mundu kethe othenda ku entertain maybe stories ya andu kwe wanganyekala au uta entertain that wow ko nao waambia uwezi entertain kusikia fulani anasema nini kindu kimwe Sandra ona kwa yune ngwegwa nena kwata kindu kila ni ngwegwa yona kwa ni ngwegwa you know nende no kwata kindu kila ni twene mandite kutata ebia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli nimbenzi Sandra pe mosemo mwasongo masia love is for two and the work of that person is to kill the sweetness of two lovers. Nani wese wasisi even marriage simbinge na wasisi metwano mbinge with ando kana with sianangika kana metwano with vile ya kuendeya maybe nondo wa story kana thenda ku engage mundu akatatu in your relationship but Sandra kindu kimongo endomane if you are in a relationship one thing you are supposed to know relationship is between we na love ola we nake na ndo ile itakuwa engage either ni your parents either way they know even ona Biblia yasia ukatia mami na daddy na ukalomanya no ola wakwe weka so you with that mentality kana with that idea nyekindu kimwe kila ngwenda kutapya Sandra I think with la no sio na with ya no sio munangango we personally okay they even ndokwenda kwithukiisia nondo no say or for example Sandra nene se ne we kalete na njese kila chatumio change ke change njese the main reason ela yatumia maybe utiana na your ex na siendo inge mpinge na according to we yumbika vune ne say maybe nature najua tu obvious uliumika nondo timondo endete the ane mwa date ya na wasisi even relationship mbinge na wasisi asiendo mbinge metwano mbinge na siendo mbinge you we there elawe na mundu waku kana elawe na mundu waku no kwasya uyu ndo mtu mwenye napenda we there achandwa ndofya simena moyo na chune kindu wese nondo niweze maybe we na marafiki we na yetu marafiki mako na maybe ne kwe there ona mama tewa moyo maybe ninge mako lilwe meo ni dating lakini mako lo na yela mako lilo wethe amena kala ka guilty wethe amena kiweu nondo we no kwatie maybe mundu endete no githia ine makuona mbona Sandra anaendelea vizuri na mtu wake mbona Sandra ako wao so okay they amena that kiweu so what am I trying to tell you yule mongo kwa Sandra I think ndo ile ite kwa allow mundu the zote au tabie anything negative about me kana nyene education kindu chochote netakwe negative about wewe nondo tithete seneteli na sisi ni mimi nakujua na indi ko nondo mundu tona kuma kando kombea Sandra ili wono ndo kwa Sandra si tio sio wa mutabia we so Sandra we ready bika wapo nyene ready ko we ready ngakwata mundu serious you no ni settle na we Sandra ngokolia negwa wambea we single yuwe we manda mundu wako date kana we manda mundu ko date ko date na thotwa kana we kitoko manda mundu maybe wende ko push maisha nake dating wende ko push maisha nake kana we manda future husband plans zako ni gani Sandra yeah oyu ni manda mundu date na ketha serious no tutwane nyongo kolya where you okay wampe we manda mundu wa date na date ni we na hope sisi ya mundu no you mundu lo manda okay you according to we manda mundu mambo date ni kana with the time we so manda nge wako twai kana we manda mundu wako date ni kana mundu no amanda wa date ko date we so sia ko twawa we se mundu ndathi bandu ambao thi manzebe so you pailiata kana we ndia kuyai oyu mundu ndambe o date na you along the way mundu no change yunga kwata mundu serious ukona seriousness
Toti sotwana. Yungo kodi ai. Nondo na kwa universe ni chona kwa ne ngwendie. Na na kwa na ndikuona nene kwe akainge kuonza lakini nyene no nie you are good. Beautiful. Aya tabia nongo cia itie ngona we sawa. Na yune bango kodi ai. You know ndo ambe ukona mundu we serious. No moderate na muke sotwana. You can ndabye we you serious yola wendane. Nondo nwese na ombe serious nyanga cia serious ni ukikalate totheka. Kana ngacia serious maybe kana you okay they are serious ilo nene maybe ne waambia babes nataka maybe naenda kwa saloon okay they are kata nene na responsibility ya ku take saloon so you can try kumbelesha now the seriousness ilo wenda ni the naonekana maybe in the future where they not etwane you need seriousness here which kind of seriousness that you may need seriousness tiko ikalando matotheka una seriousness na siai ni tu with the way wendo enda kinunu wetu ma naona tiu mambo na kutoa wa saloon kana kuikwata but attention with the two way caring you Sandra ni wese okay ni wese mundo I date or for example if ane caring maybe ni caring kwe si niko na bro na watu wengine wengi lakini unaenda hii hebu try uniambie kama si tuta date that is maybe kama utanikumbali maybe sijui lakini kama utanikumbali si tuta date so wekelawa negwa waambia wenda you may say out of concern with every time nene ndo manya uko aje aya na kila kitu so now that is the thing that you are talking about tia mundo provide kila kindu nada like uketha tu hivyo uko ni tu we serious like na kukunia simu nangu yai ile no nenda kindu fulani ketha ndo capable ku provide at least uko ni we concerned we say we mundu to no mukunia simu kamwe hello nenda kinona kinoi masaa mana kakuya ayenye ni yani ngwate ne tu ko maneba we yo nyumba nukona like one ni tu we concerned na kwa we na kathina ka kithilo nangu no kumbonya no shughulika na Sandra ngokolia nena ikulio maybe we na marafiki maku na nene se otondo nyana kwa nene se maybe ni we we na jamaa onge kana ni we ambika wabu maybe ndo ambia we manda mondo wa date you know we maybe we na mondo onge kana ni we pe mondo onge ko sumbwa ngao before you talk akwana muthenane wasiwo ni we maybe we na mondo onge mwe na appointment kana maybe mondo onge ko kwa akautwa au sindo cia muthemba kana ni we na jamaa onge ukwenda mo date mwe ni that pilka ayeva imondo onge paye mondonge ko you maybe on a taste wo you that ne to date pe mondo take so sumbwa ne mbia maybe ne mo se girlfriend kana ne mo se keveti kana sindo cia muthemba aye ba imondo wow na ingo kolia Sandra ne chaundo no kweka during this time ne chaundo no kweka yunjo date ni chaundo no kweka okethia ni chautha tia muno baka cha lead to some extent okethia ona neta wa no akwikala na akwa kana neta wa ngola yuneta kindu kiva ndo no kweka ta mundu okethia kindu kine na umecia ngo yaku ne kana we then na try kwa avoid sindu mo nondo nyona akwa ne na date ateta namba onana na di date ne na atiania na ula na date ana ke back nondo it like is now tuko na almost 2 years tangu ni achane na yeye na nye personally we there nengo kulia okay you were there anyway say you relationship mbinge tita ila sia high school kana sia primary school sia una date tu ile sifa yani kona dem lakini no date yani kana we there we na future na mundu lo date nake no date ya we there mundu no we sia hata ukamotwa now like vile nasema ndio date ne kana ne kata ndio date ne kana na asia ine na dem kana ndio date ne kana ne ringa maybe my best ma kwa ndimiane na dem lakini nye ne date future wife ne date mundu la ndo notwa so yune bongwenda na nyane wese na kwa ne kuonie na nye nona we musio na nye nona together we can go far
na naona together everything will be wow. So ini wangu kulia hii iwe nondu webata mundu ndo no kwika ukethia ni wegwa womo no kana ukethia nena kukosea kiasi ya kwamba ona no wigwo tena mea na kwengi nikana wethia maybe kindu kinonchika ninise ni against your will kindu kinonchika ninise ni ngukosea mundu nendete ola ni Sandra na nondo ndienda kwika kiu nondo ni kweneta kibeti ni kweneta girlfriend you nondo weba kana weta mundu ni chao kiloketa ambao kuithia moyo nyendieka Maundu ti maingi mo that ya mundu. Maundu ni maingi mo that ya mundu. Sandra nini sine maingi lakini inu wese Sandra peke nduke mo ambia kwithia twi open. Nondo ni wese ni maingi mo na no withia maybe utenda uthekwa na kwa kwithia ni mundu social. Okay, maybe no withia utenda interaction mbingi na marafiki makwa na kwa kwithia I'm so interactive to them. So nyenenda undavya okay mone nini sine maingi na nyendona ndienda monde nendo nethia no mundu ele atatu. Nikana withia nini se wona Sandra atendete kindu kinontieka wona ge atendete ona kiki ngindendete so ndo ndavyo to mondo twilio wombe nye kino ntiendete nikana at least with the ndieka you ino ile wanda bike the ni key point sio manda wona ki utendete ndili late na mondo alange ngeka ugethe nini se even ya nondo endete iyo kwambia number 1 ndiendete disappointments disappointment ni na kukunia simu naku ya nenda kindu fulani nimbea ningukwata baisa ile ketha ni saili like nendete mundu true disappointment sipendi chakeli ndi social muno na inondo ndo social no wende nithi na kwa ni social kana wenda nondo ndo social with you now you labati ngweta sia flies together you and that fly together on that nondo ndo social you na kwa njele kwithia ni social kana baidi atapo on that sector of social nondo no sembe they even that kwithia we social in fact ona niko ko leader relationship mbinge kweso break nondo for example ndiye na marafiki na ndiye na ndo maybe mabeshte makwa no ni interact namo ukithia no kuona Joshua neta wendo na chao na mundu ya no say you all the key point in social iloweta now you can have na on that sector ya social wena kubu wenda bethia baidi hata ketha ni ku interact na mabeshte makwa ndo lilotinda kila saa wendete like mundu ambi audit no set time mbinge atinda na mundu lo mwendete ndo alilotinda like kila saa wina mabeshte makuno kulialo wendie bakwani ninanganya 20 osisi ya ball kana 20 osisi ya movie kana 20 roka PS tuambi audit wali leather we kethanye ni introvert introvert mundu tinda nyumba anakuwa lile neri tabia yako na ngo kulia you ngatinda nombata na niwese nomba kagumale wa mande mbesa ti nomba tikwata mbesa you na ngatinda nombata na itunete kwenda kwikala maisha masio after tatwana ndinasya kutinda nombati ilo kethila utinda nangitwe huku maloka the job na say you during your free time you free time yako mimi spendi hata wewe we free week hata na ngo golia Sandra nondo nene sitinya wambe kukwata mundu maybe muto on date nini say you were there before you Sandra ngokolia according to ondo kwenda we in future utonda kwenda we kaleata na your husband kana or maybe after wa mina kutoa mika kwata siana na mojambe sia family you utonda kwenda after wa kwata family na after wa kwata negwe wambe no kwenda with na mundu reasonable mundu honest na mundu kwethia kila kitu is okay so you na guta mundu na ta wife we say okay mimi nimeokoka we mutangi nini mutangi na niwe say ona Biblia the asiai mundu mukamusio ni waka nyomba yake na moko make ende mundu mukamutumanu no myombwa na moko make so yini wangu try kukolia you weta kutana na ta maybe o manda mundu wako date finally twae na twa ogethia niweze mostly obvious ni wetu utakuwa kwa nyumba kana maybe onethe okethe awe yani let's say acha niache kusema utakuwa kwa nyumba lakini okethe mostly si we are there now yini wangu kukolia you wenda tetwanite na maybe takwata siana na sendo you enda take ale maisha mailiata yuta family you enda take ale maisha mailiata kwikala maisha mailiata hata yani ni maanisha hii
ni withi andu amwe for example we na marafiki maku na ni wona ondo meka love with their families maybe okay they are men like duration of time maybe they spend on swimming out sherehe vitu kama hizo so when elango ukolia iwe ni wendete mondo amwe tasu maybe masherehe siji nini vitu kama hizo now Njendete sherehe. Ndendete sherehe. Njendete sherehe. Nina nena nomwe na kulingana na ndo na nena nake na tamundu nina qualifications yakwa ta mundu ume ila ndo na kwenda vala bedem na ila ndo no sisia vala bedem siambendesya na ila na komana na demo su na through kunena conversation yakwa between yakwa na yake nyene nona sawa na ninona no nikale nake na no atweke kibeti chakwa according to the qualification ila ndo na kwenda vala pewe kila kitu amequalify na nyene nona sawa na no si nitoamina we lakini jamaa usu masaa mathe lovu na nyenda nani bamba maybe next time ngapata we usiezia Mutongo TV azuko ne mabio na inde wethi yakana metekelana kulea kwitekelana nwese kizungu twasia you can agree to disagree na inde asu mone mabango inde tukamanenge buso jingi yakuka ndene wa mbenzi na gwende usiezia wa Mutongo TV uketho yenda ibuso yakuka ndene wa mbenzi tukia chakwika no kutumesie twaku pisa waku na itotabio ngale kwa yiba namba nilekuka kioni chako kwa hiyo asia bye bye na tukwendete mono we ni wiyaminite kimistali nuliche mundu pin na gaima oyeke apiok tutumie bisa waku WhatsApp namba ne noti muonza ile muonza inya ile itatu kenda inya thandatu tunenge mwanya wa kwikwatia mbenzi kutata ebia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli ni mbenzi